Assalamu alaikum жамаат. Ушундай болгон гарбонос козу сатылат. Линиясы на 40. Мына гарбонос кулак, төш, косяк, разрез деген барлык жери өтө мыкты. Чочкорубуз Кудай буйрса бул деле ошо 10 айлык козу. Мына төштөрү. Bunun boyu 86-87. 10 айлык козу, мынакей машалла. Ana ondan sonra kulakları. Mınakey. Kulağı 19. Bunun bağısı 55 ming so'm. Жеті областық тен астапқасы бар. Жүзінде эле Кудай буйрса 50-60 койду куйт кодайм. Мынакей гарбонос карагылач. Машалла. Арышын деле жок мындай разрезтер. Гарбонос. Машалла. Bunun bağısı 55 ming so'm. Uzun böyle mıhtı. Adres Allah'ta.